Kiharo-ini kinini kia ndege kia Ololunga kaunti-ini ya Narok ni hindi ndege ici irafakirwo mbegu iria cigucoka cihurunjwo riera-ini iguru wa mugunda wa mutitu wa Mau. Mutaratara uyu ugitanya kuhanda miti milioni 20 mugundaini wa eka 12,000 wa mutitu wa Mau uria miti yathukangitio. Na thutha wa kufakira kilo 2,500 cia mbegu ici ndege-ini, ni ihinda ria ndege ici kumbuka na kuhurunja mbegu ici iguru wa mutitu. Maabitha a ruhonge rwa mititu aria maratereba mubango uyu uria uwikaine ta seed bombing kana aerial forestation maugite macagurite njira ino ya kuhanda miti kumana na unene wa mugunda uria utanyite kuhandwo miti ino ari makiri ma eka. I've said they will grow in phases, then it will be important to see whether we will need to add. Maabitha aya ningi maugite mbegu ici citanyitwo kumera kahinda-ini ka mweri umwe ukite. So some seeds are likely to germinate in 3 months. Others may take 6 months. Others may even take a year. So we expect a scenario where this succession, regeneration, or you'll be seeing different species coming up. Maugite mubango uyu wa gucokia miti mutitu-ini uyu wa Mau uguthie na mbere o nginya riria mutitu uyu ugacokereria riri waguo. Maina wa Wairegi, Inooro TV.